सामागुरिया स्वाइन फ्लूनि संखिनाय स्वाइन फ्लूआव नाख्रेब जाना थैदों सामागुरिनि सासे आइजो गुवाहाटीनि गंसे हस्पिटालाव थैबाय आनवारा बेगम मुंनि 53 बोसोरनि सासे आइजो थैनाय आइजोनि न'आ सामागुरिनि गेरुवामुख गामियाव आनवारनि थैनायनि उनावनो ओनसोलाव संखिनाय थासारि सोमजिदों आरो सामागुरिया स्वाइन फ्लूनि संखिनाय स्वाइन फ्लूआव नाख्रेब जाना थैदों सामागुरिनि सासे आइजो गुवाहाटीनि गंसे हस्पिटालाव थैबाय अनवारा बेगम मुंनि आइजोआ थैनाय आइजोनि न'आ सामागुरिनि गेरुवामुख गामियाव तो मैं जाना मते आनवारा बेगम বুলি শুনিছো গেৰুৱাটি বা এখন গাঁৱৰ ভিতৰৰ গাঁৱৰ হয় আৰু তেখেতে কিতাবা চিকিৎসাধীন হৈ আছে মই ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু মই জানা মতে তেখেতে নেম কেয়াৰ নামৰ হস্পিটেলখন যেটি গুৱাহাটীত আছে তেখেতৰ তাতে যোৱাকালি নে পৰহি মৃত্যু হৈছিল শুনিছো আৰু ৰিপৰ্টটো আমি যোৱাকালিয়ে পাইছো स्वाइन फ्लू মই ইয়াত থাকালৈকে 4 বছৰ হ'ব মই কিন্তু শুনা নাই स्वाइन फ्लू ইয়াত সামগ্ৰী হৈছে বুলি বিশেষকৈ বেমাৰবিধ আমাৰ গাহৰিৰ পৰা দেখা যায় গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আমাৰ গোটেই পৃথিৱীত এই